kanay ka Martin mo tadi sa hercap ya. Adle bek đang nghe hát nè Pi hap rat pi angade. ya hát bek raya hát ri lemu haba pidang pelon wade sakadur pidang ya habar nga pidaman le ire nga de nga din pasiwad hawang wa Hai le ri lemta pida la snyemon la le lemta angade hai ngan sa eden ne. ani ngala ko aji la sa nga ya pi hai ya kendu no ai Kere ani kong ko aji nga ya pi re nolong pala nga dadi hano ngaji becari pi nga di kai heyo wa ngaji let ya pi nga dadi semua nga jeno ha se jinan pi pu oh hai de ya kendu no pi tere de ong em nga de ka man rai klem de ya kendu pi lem no pi ngos nai re de dei buyap no nga mar men simbru duwen pi man ngos nai ra da perkhat piong haba ngayap tat na benta ong pi ma perkhat ya ta ne Nan no kai pi ap. ane ha jakabu chak yakut de gibru ki nari samla lakan ode ane jaka de entat neun de jaka man be bon gibru man ya sutanat gibru man jaka yakut ne ane ha lat prowet pikano Oh, henti. Tuh, makan. sa ino ha Tuh ngan sa ai. ta lem re tawa se lap gibru de Tuh. ta mas bay hane ha se tadi yang bon bru chabrang ne long de entat ngar pi de ya keren free ne no de ya keren no ai mas bay hantak knang ha to Di itu. Mama ngado nang sa kamun kita ngadian. Bunong no yaps. Tabunan ya ngalas ni chan ya. Nan kana kador tasa. Di cabran. Bunong. Nan kana kador dang sa kamun jitenak ya na. Dang sa kamun mut no ya. Bunong yak taburunan deh. Di lah kadik rah. Tat kanay ka Martin mo tadi sa hercap ya. Mai deh ngelak cok samla deh nganda pelaj rat bro ciketang ayo samlare enbirai men ikelai sngonen nga maladur du kata ladang en demen kelai deh ngada pelaj rat atas ngai deh hai selamat wah itu snu benar na le kan ni le satu pemertin wa ya san kilo kawai 10 kilo berarti ta lem no ki ong no yap no hawan kan ta de ta lem no su hai wan no hayung ra ta lem nak yu
hai abdiang kata deh hai sa pede sa singi ne nam kata deh hai dang yo kelu hingkong dah sa manuan mai Tidak diwanri ketawa ngalibot no ar piwat kata ngadu ketas ni ngalibot no arti hai le chong chire hai sa pe dalam step la singi bro na tak temerai nani di kenduk klamai kenthe chade nih kene gajuk yes nong gibru juk beauty plus juk beauty minus ase hadu kan ga chat ani dapat ya profile ani and biarap nang bahuru lah ada ya kendua mark made dang mai chapti reu khla ngada koi ban en mere ngada du kata seni nga chane arab kini ki Facebook agi passbook agi ki erat ye gini aman ngan beren nan se mobile bro kachat ngadu kana si yes aduh kan gini yung style lah dah hamar khamat de la bong ketile dang maya man di dang may manung yang merlo ar sing ar kwa bon ong ya chani gini gidur baburu Facebook kini deh ka man hanonore